Kunukli Shabile Sili Kakwa Jesucristo, Hosi Baon San Juan. Nakaxnumek likui kutan kiel karan utko Galilea, akwili Jesús kikiok xialal nakhunak profet inka kebil shlokal salishtenamit, nakikula Galilea, kikulek xpane blah Galilea. Xpanak akrilome pishkhuni likilak xpanu chak Jerusalén salininqe nakekulak akwi eba. Kikulak wichik Canaán sa istepal Galilea barkui kixhaltisi liha chokbin. Utkhun kuin angel chiruli akwabej kwan diralal yah aran Cafarnaum. Kirabiresil nakli Jesús ki elk chak Judea utkwan chik Galilea ko orikin utkirelajiru re takubeq Cafarnaum chishkirtasenkili ralal shbanak kamkre kishchili Jesús re. Kuinkane kiril etalil utsachbacholej inkane kepam. Utlak angel chiruli akwabej kishcherre. Kakwa, kubenchak chihumpat banak kamkre linkachin. Kichakokli Jesús utkishche. Ayu yo lakwalar. Likuin kishpable atin kikehe kresh pan li Jesús utko. Akyon chikobek chak kechal ebishmos chishkulpal utkishchere sil renak yo liralal an kishpatzre khoqe onash tiki usak. Ekwer Hunhonal Ben Kwaleb Kanabak Shpanditik. Lichukobek kishkere tal naqsali honal an kikehe kresh pan li Jesús yo lakwalal. Utkishpa baan utchishkhunile likwanke sarochoch lishka etalil ain kishpanuli Jesús nakki el Judea utkikulak Galilea. Ratin likakwa